Abbiamo un po' di ore, mi è tardi. Al piatto, mezzo alle 6, quarto alle 6, la vodina. Ja. Al Pieder Curtins sta der Razen cun sia moma. El va minchia di a quera all'uvrai largo. Il piatto non è mai che un. Der stand gerade spellische, sono besperta. All'uvratori da largo nu col Pieder lavura saccata lanciata dal mercau da quera. E la casa da dimora da largo sei un ruassaivel de quellas uras. Bien di, Domenica. Hast du mir Bein? Ja, super. La Domenica Hartmann para da se hana in quex che quels della televisione in che usci baul. Ella ine che leva piuttosto ves. Quattro alzadas pinengiu specchian autos clients diavon cucina per fare las commissiuns. Clients asce vegnan las persunas con impediment che viven e lavuran e largo numnadas. Peuto, prendo, comprar. E as critiche. El Roman Schmidt è il chef della cucina. El sa exact che els clients han al pi bugen. Grazie. Anzi, possiamo proprio vedere i carni. Carni e sedine buone in corso. Ciao. Senza vasetto. Largo ha differentes veges el mercau. Ad enina de quelles abitesce il Gabriel Peretta. Ma dai. Io sono un che sto a vair alla bonora, se stemp pacific, nulla schon stress alla bonora. Quella vege cheu è un po' una speciala. Ella è in scuola d'imprender da viver sur se sets. Per cui vengono il Gabriele ses dus con habitants accompagnati da coaches. Qua non è un hotel. Du vuoi imprendere da vivere solet, ma allora sto qua funzionesce. Per esempio, tu hai scelto questa abitazione solet, e non puoi scegliere telefonare a squadra petrolio e dire ah, il pesce non è pronto, il caffè non è pronto. Ma allora ma tu hai... Ma tu sei stata qui a imprendere, non hai imprendere. Questo fare tu e non io. Tu vuoi imprendere sta soletta. Was sein muss, muss sein. So. Tisch geputzt.
bereit für deinen Wunschhostag? Absolut bereit. Gut. Wir gehen rein, schauen wir das Mittag und das Nacht. Siu con habitant io responsabels per fa cena. Col coach vale tras il recepto alle geste da compra. Ja, du hast entschieden, Mittagteig werden mit Tomatensauce und zum Nacht, Ja. was machst Schinkenigipfel. A polenta dati io zelargo. Quella è Alessio da fa. Ele cuciniera assistente vigna accompagnaus di una cuciniera. Chajol, Gramma, Knoblauch, Lorbe. Allora, Milch 7 Liter und Rahm auch 7. Aber das sind nicht Liter, gell? Das ist 0,7, das heisst, es sind 7 Deziliter. 7. Okay. Dann hast du eigentlich wie zu viel geholt. Ja. Gut. Dann kannst du mal alles abwägen und dann schauen wir nachher den nächsten Schritt an. Ja. Wenn du eine Frage hast, du fragen. Ja. Gut. Quacheu e siu mistren da siemi. Asci bia lavurs in cucina plaian ad el. Lavar giò, usce roba fer, suontar, chiudere als otters, sì. Pel pli lavuran tres cuciniers en priò a siat clients insieme. Pazienza. Pazienza sein zum Prendere das definitiv. Also ich ins mehr raus que, per esempio, chi taien de mi, wenn du sie gar 10 Kilos Rebes, da quelles Rebes wesen no in scola altra. In sconus letzt schon simplement renacqua so ron sein und so. Dels fan quei anenque, sai ebo sco fan quei jetzt ist schon cool. Also quei letzte Pazienza wesens magari ebo jen. Da fast stimmt, se chi det tipo mal was soll das dentro layout. Allo sto schon merac mincin agli in texto spazi per calzare l'uvra. Ja, da quels che dove in tec de pliplatz, dan boschi bujenki strech e me biaio tentornals. Da quels che importa za boschi biasco e Alessio per esempio. Al pieder lavura per de Pino nel luvratori da Largo. Avon ha luvrau 33 ons tir in Hortulan. Alla faceva il perché la chiamavano per le fosse, intorno facevano fosse. Là un quarto tocca sedron mavens. Sedron mavens tocca 3 scis. A da lura? Allora, dove lo venivo a spendere a casa, dove lo venivo a sto campo. Ma faccio schnuppere, Quel spalacciaderscheu è nel renner. 1.600.000 meli de quels tocs bandunan minchion largo. Also era sci in casa? No, abbiamo stato in una catena da Marasci. Non se ne è stata a seguire. È in una stazione. Il Coop, il Migro. A quel vanore, Piemonte, no? C'è lei che cerca di vedere a Samnaun, vedo. In de quels? Ja. La domenica a pergra finu da solver. Chia già iu l'uvra, chia zimbergia. Al minchia di la gruppa de habitar a un pausco quella in una grande famiglia. E quello che mi stressi in mamma? Ja, jag säger här, bara ska jag säga att jag mamma, aber fortsätter den meter von. Fortsätter schon inte att köra, ja. Certs troven halt inte pibiagit. A certs han fa alti fe bia pasuls. A dova mo
certas causas da nus. L'Annica Biart lavora con clienti pipassai e con giovanils. Das Juvenils senten halt schon, che hanno preso oggi di halt tot auter in scuola, comunque che da bia scuole per quels che stiano con impediment, fanno scolazioni, terapies, jetzt senten schon el minche di. Okay. So, super, Ottmar. Ah, und wo fährst du dann? Maloja. Aufs Maloja. Ja, jetzt vielleicht Schnee dort oben, gell? Tals pipassai alla fine mira quella de mantenere tonda quei chi san fa sez si di scapussaivel. La domenica va per quei minchia di l'uvrazza contas uras, si dica la chance a tonta 6 ons. Non volessi più sta qui e fare un po' pacifico? E studia vai al ci va. La scola de habitat dati da più 15 ons. Durant 2 ans han els clients emprender de viver sur se sets. Scola minchia scola pendene cheu placats con tips e tricks ni estes de dues. D'Anton Beaumont. Questo è il undisputed world heavyweight champion Roman Reigns. Ci può dire che sono un big fan di lui. C'è te planche allora veda qua. Quel Gürtel. Io volevo sorrientare un Gürtel, aber quel costa un montone. 63 Franken. Du hast gesagt, es kostet. Rap senza capisce in tema la scolazione. Al Gabriele ha demandà a casa a fare il budget per tenere casa. 20, 25, 27. Stimmt genau. Die Kasse stimmt ja super. Jetzt weisst du, geh mal durch die Wohnung und tu mal jedes Putzmittel zusammensammeln, wo du das Gefühl hast, das will ich dann auch in meiner Wohnung. Wir geben, was möglich ist, ihnen mit auf den Weg. Und sie sollen es einfach ausprobieren, weil es kann schon mal sein, dass es vielleicht nicht gelingt. Aber sie haben dann wenigstens die Chance gehabt, um das auszuprobieren. Und was ich die Erfahrung gemacht habe, dass solange sie so in der Wohnschule waren, habe ich bei ein paar Klienten das Gefühl gehabt, geht echt das oder nicht, wenn sie dann alleine sind. Aber wo sie alleine waren, hat es doch funktioniert. Kann ich mit dem Bad überputzen, wenn es ist ja Steinboden? Ja. Macht das im Boden nicht? Nein, das kannst du nicht. Das ist so wie eine Creme. Also per il momento sono contenta qui. Gut, c'è tempo buon, c'è els sono veramente bene, tu sei pronto per te abitazione e loro poi a ir. Il psichiatra ha detto che erst fare una roba doccial, non tutti insieme, ma un doccial. La partizione de Pupino col Pieder lavora è una de 10 differenti spartes. Quelle sono tutte so del medem tec e funzionano scopinches vicentes. Entras quelles lavurs vengono 60% des costs de menagi per lavoratori e abitati de largo cuvregs. Al rest sorprende me un pubblic. Che quel lavoratori dati 184 plats de lavur schurmiai. Wie musst du Kontrolle machen? Schütteln. So mit Schütteln. Jawohl. Dann sitzt es gut drin. Als clients vengono accompagnati da personas del fac. Inde dels è il Leo Biart, il chef del Pieder. Orion de mein allem priu elettriker.
Avon 10 ans al midau il sector social a fa la scolazione d'agog de lavur. Con 30 giorni ho fatto la scolazione. Allora sento sono dall'Unione Europea e questo si c'è che fa il bugen. Che sai, Mossadels, Compagnals, quei una buona causa. Allora si va tra tir di flot, lu vain so da keula sehr contenti. Al piedra ses collegs e nos contents chi è pausa dalla snof. Schöne Pause. Alla pausa. Allora, ciao. Drei Risiker. Da können wir den 5 über, gell? Ja. Okay. Hast du etwas geschwätzt? Ja. Alessio, al cuginier giuven fa e pausa. Ja. A quella fa il concicito special. Sehr gut. Ja. Barbara ist mia schön. Ella ist mia schön. Ein Schätzeli. Schön, ella ist schön. Nimm mich Schätzeli, ja. Genau. Da miezdi gida Alessio la Barbara che lavora che il ristorante del service. Wie? Ja, die Woche fährt es wieder an, gell? Ja, gut. Wie? Hackbrote. Mit Polenta geht's. Hast du denn schon Hunger, Pedro? Nein, wieso? Ja, voll. Du hast immer schon Hunger, Nein, so. Quindi sono stanco di scrivere tutti i mesi. Senti schon. Also, mesdi la sera un po' fece. Allora, ne lavoravo in tirdi. Ok, stai oggi un schermo. Va con lo sera. Genau. A navos è la casa da dimora e il ristorante pubblico da Largo. Können wir zusammen? Ja. Ich das, du das. Ich passe Brille. Ja, weißt du, wenn ich Kaffee mache, mache ich Kaffee. Ja. Und dann kannst du bringen. Bringen. Können wir auch immer abwechseln. Genau. Geht schon, nur können wir. Nein, kommt schon gut. Grüezi miteinander. Hallo. 9, ja. Wer gerade der Tisch? Er hat den Fitness und regelt Menü 1. Dann kannst du regeln und dann bringe ich Funchieri. Ist gut, tun wir gerade auf da. Ade, danke, merci. Einmal Fitnessteller kann man schicken. Wer ist für Suppe? Gut, buon Appetit. Polenta schmeckt. Ist gut, in dem Fall. Dann bin ich jetzt zufrieden. Gut. Pidic che il gianta curza, a pifec che Alessio viene in suo element. Menü 1? Auch 1. Suppe, wenn ihr? Zweimal Suppe. Dann. Bringst du Brot? Ich bringe Brot. Du kannst Suppe bringen. Ja, gut. Barbara? Sehr gut. Nein, wir sind ja. Sehr gut. Kannst gerade noch die Gläser abräumen. Ja. Danke, merci. Ade. Ciao, ade. Molde vos plait den causa allo tutina la Barbara. Ah, du kommst bene. Ah, ja, genau, ja. Ich dann Zeit. Ah. So. So. Genau, ja. Stimmt. Das Schwester. Ja, genau, ja. Ja. Lu vado per pulire bene mi su scema, a mettere bel sul bruneli. Sì. Dankeschön. Alles noch. Spella sedia principala quera dati tres filiales ellas regions, a Tavau, Surava Casti e a Jon. Largo è una fondazione che dà da piano 50 e in tir grigiun lavorano ed abitescen 600 persone a Largo. A che a Jon lavora il Gabriel en Scrineroia. Questo è simpel. Io voglio fare farfalla niam.
Da cura da vece sono stato in pitch un po' voleva farle niam. Osa perciò gli a Ilanz o a Quaira, sash più bot su di esta qua, il vrau qua a Ilanz, e stun qua a Ilanz. Ma osa studi a Quaira, osa studi di ir col tren su in io. Al Pibugen lavora il Gabriel Schone con maschines. Den terren stol d'Antone fa lavurs un pau pi monotonas. Oz al da mettere insieme ramas che els apiculturs trovan per lura viuls. Con clambres no falla o iscient perciai da la saira a schmal maun. Perciai sto seduna fare sceia. Questo Dio. Quasi falscheibe. Mich gerade. Els clients han uvrat d'abitare largo e suenter che els impensionai. Per del moment che trovan ciri intensiva, ston imidaien in altra casa. Che ue atelier fa mincin ton scolpò e c'è col vol. Poi mi vuoi amici. Dai, mi sciattali. Mi sciattali. Allora, ci è un salto è qua. Che facevi con col bab, con la cassetta, con la handorgla? Ma scusa là, capisci? E fai dino col Walkman? Hey. Oh, c'è per te. Hello, Yalia. Oh, Yalia. Hello. Vedi, sta questo. Se fosse la bobina ci fosse mica più. Adesso non sto venendo. Ora vai a prendere ora vai a prendere in orecchio. Quanto pacchetto faccio? Io ho fatto un bravo. Plastic benzina? Benzina. Abbiamo sera. Grazie Fece. Grazie a lei. Vai bene. Schönen Abend miteinander. Ciao Marcel, schönen Abend. Al Gabriel torna da Jon. El è lez che si udì da lavoro a fin. Ed è stato il lunedì a suonare un po' stanca rossa. E spero che la cena è pronta, fanno forse un lieu e dove è buono. As è la bo. Silmains è un bo del tot. Non sai nicht, wir haben den Zwiebelhacker, Daniel. Ja, ich weiß schon. Dann nimm doch den Zwiebelhacker. Der Zwiebelhacker ist in der Maschine. Ma dai. Nein, nicht ma dai. Cuiai lunch sei per suenter perfetto. Buonissimo. Da comprerai un aldino sei pampik.
Io non ho insomma di lienza questo un papapic. Ma scuola elfar quelle sono buonissimes. Ich habe gesagt, die sind sehr gut. Beim Kaufen sind schlecht. Aber selber gemacht sind sie einfach immer noch am besten. A da scioia va in disco tutti els auters planziu a fin. Ni forsa tuttina bugat del tot sco tutti els auters. Domenica, Hai. da me una mai una volta televisione. Na. Na, nulla più. Na. Der massa streng. Un pain massa bles. Usa finito televisione. Hai. Lu buonanotte. Buonanotte.